An penlang jelang ke Parliamentary Standing Committee Law Uniform Civil Code ban yo ikicing sngau na kinong don benta. An pediang ki jela ke than stay lam mingi ya ke UCC lada klem ke jing Ukraine. An ya kendo menteri rang ba Konrad Sangmai ke menteri ke sarkar peng ba per hanong ba Delhi. Bat an rakhe ke program bukangsan ke sarkar Meghalaya ke Yes Meghalaya ya ke jingdap Shisnam Jongka. Ki kubor ki babnya ke Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice kan penlong ya ke jingilang Law Uniform Civil Code UCC menta ka sengi. Ke kenhun kan sapriang ke jing sngau na kinong don benta halor ke pang. Ke UCC ke ajing mut ban krep bat bentrikam ya ke an simet jong kinong shnong ke ban kata kumju ikinong shnong baro compare laki de na kanong nyam ni laki de kishinrang ni kikenthei ya menta ke an simet jong kijat benri per latte iki da kijing thok bakho jongki niam jongki ha ka khatsau tarik ubenai baladap ka Law Commission of India ka kerpat kijing ajimut na kipat bat kiniam ban khmi bnya ya ke UCC ke Uniform Civil Code ke hap apa ke kredit basau sau jong ke riti sensyari ke belabu ba ke jela kan yelek ting ban penskam ya ke Uniform Civil Code na ke benta ke nong ha ke leng ke benta jong keri Menteri rang ba kami khaliau Konrad Sangma hane ke singi ulang ba ke jela ke than stay lam mi ngi ken ompedang ya ke Uniform Civil Code lada kamdan ke jing kren halor kane kani ke jing kan tho kalami na Menteri rang ba namar bakamat UCC kelas sedang kluj ha kan ke than Konrad ulang ba kin sapet ya ki jing tho ki badan ha kan ke bil bat kin se tai halor kan ni namar ki la bandun ki benta ba ka than ste lam mi ngi kan lai na ke jing te kan ke kot we have to see the content, what it is, and will they cover issues, and if they say that societies that follow matrimonial systems will be exempted. So we really don't know the content of the bill. But as I said, when we as far as the bill, the idea itself of having a uniform civil code is something that if not discussed with all stakeholders, if not discussed clearly with everybody to look into all the factors, then it's something that's very complicated, and it's something that people in Northeast will not be able to accept. Menteri rang ba kami khaliau Konrad Sangma unslet chenong ba Delhi bani kendo iki menteri ke sarkar pedeng bani keren halor kimat ba per bakan thub ya common university entrance test kiwet Konrad uni kendo ru ya menteri kenat puli puthi Dharmendra Pradhan bani keren halor ke jingdon kam ban weng ke jing jong kamat kiwet ka bakan thub baki bandon kisenta hakaleng ke jela Shushu Konrad unsai kendo ru ya chairman ke National Thermal Power Corporation NTPC bani keren halor kimat biade bat ki kam boarding ha ke jela Konrad unsai kendo ru ya menteri ketenat khai pateng Piyush Goyal bani keren ke jing ke biade bat ke jing yalong kawai ki project ha ke jela unsale kendo ru ya menteri ketenat ya dari Rajnath Singh bani keren halor ke jing pha ya ki jaka ke cantonment board sha ketenat municipal board. There are multiple purposes. Number one, I will be visiting and meeting the Honorable Education Minister along with our Education Minister. This is to discuss about the CUET issue and how to find solutions to it in the long run in terms of setting up more centers around the state. I will be meeting the chairman of NTPC also as we have some plans along with them to look at some power plants in Meghalaya. Details I cannot give out right now. I will also be meeting Mr. Piyush Goyal, the Commerce Minister. The objective is to discuss about the Unity Mall project in Meghalaya, which is a very unique one. Kaya Meghalaya kepada ke program jangka sarkar Meghalaya kan rekhe yang jingdap sistem kan thi mendaksni. Ke skim kebaai kerteng ke youth engagement through empowered youth organizations. Yes, ya kebal pelaj pajba au benai nai tung jung senam arhajar arpuar kalala ban trebor ba hapring kiseng samla. Hakani ke sistem balala ke sarkar kalala ban sam sau pensan klor tengka sepalat khalai spa tali kiseng samla. Habakran hakani ke sengir rakhe menteri rang ba Konrad ke sang mau long ulaang bakabor jung kisamla dan kamban penyat be yaki leng bakayas Meghalaya ke ba ailat iki samla bakin be ya ke jing terang jongki.
Ukonrat ulah pli pat baru ia kamai hiru campaign bat ulah pelat pat ba ia kikendon balapan thmai biang na kementak Yas Meghalaya. Lengba kamai hiru campaign ka sarkar kan itu ikiri pakmat ka jela bat ban aimen sim iki samla. You would be able to see that yes, Meghalaya program would then even be more successful. Then the youths will be able to really, use this fund to be able to have training programs, have their own tournaments, buy materials for their groups, so on and so forth. And I'm happy that now the Yes Meghalaya program is even more broader. If you remember, we had started entrepreneurship and giving, the Entrepreneur of the Month, where we felt that if you recognize people who are doing good in our society, not only does it motivate the person who's doing it, but it also motivates others to be like that person. Menteri Badai Kemi yang Tenat Soil and Water Conservation Umar Cruz and Marak ulaang bakarilom garo kay kendo ikijing bayadai bakjing syarong no ikasbok kendo ha ka kamtam nakadaw kajing tangbun bat kumta ka sarkar jela kelawan ra ikasloping agriculture land technology bala tip kum ka salt technology kajing temu kalong ban kedat no ya kajing mlien kibreu ki bapendan kam da karukam tangbun ulaang bada kani kabut anla bantang ya shibun bantung ya shibun ki jing tung. Celebrating World Environment Day, we have launched one scheme called SALT, Sloping Agriculture Technology. This we started basically in Garo Hills, and that happens to be my constituency, Mandalgiri village. That was actually, our intention is to divert our people, those are practicing zooming cultivation, shifting cultivation. So to divert them and to give them some alternative. So that was our intention, and that is why we have introduced this scheme called SALT, Sloping Agriculture Technology. Ka jingle ni ambe dan klam ka bajur ke mana usnam de kipnar hajawai kan long naduk kan riu terik hadu khandai terik menta ubnai. Presiden Kasinra Jawai ba OR Shalam ulu padmna sekilat petai kubor menta kasngi da ka banjur ba ka be dan klam ka dei ka tamasa ka batmu ban be no ikijing pang ban yo ikijing ot ka baseso lembat kijing kerku. Kajing don rengkat jong ulat ke jelabat ki weki he ki han kan penpu pen ipeng ya kan kijing lekmen. Kijing pen krek nak benta ka beden klam kelas sedang nadu ubnai kala lengkot bat uba shalam ula pen pa kijing sngus kem ba kane kijing lekmen kan long ka bejob. Udoloi jong ka jawai laka uba puraman kenjing ula pen pa ya kijing kongsan ban ngej hoblei bat ya kijing lek niam barok ha ka por pen long ya ka beden klam. Yo nang mi kita khai ki pier ke cha Kebek dek kram kat kam kejeng pekrek yang i wa kat kam yoluti wa kan ikas nam uman ko kebek dek kram ko hek ko kemai na kejeng ranti yang ke senraj hewa ulai di kentu kosu ya ki kon ki yang ka naduk ke em hajuai hong long kam jo wa seselong kam jo wa kasang kasi keme le dawan sementara yang ke akan dikebek. Mentapat ngini pe kajing long jeman kesundang hasilong. Kajing shit kelong arpulai 0.9 degree Celsius bat kajing kriak kelong kat 0.1 degree Celsius. Kajing sengam kahau kalong kenai pesan nak ispa menstep bat propoi nak ispa janmit. Kajing hap selap kalong 0.9 mm. Kelaban dan kajing hap selap ke malu-malah hakikat tu kat ni kijakah. Syuaban poi syak bekut jong tuk kubor ngipek biang sisi ni kimat pekongsan. Dan penlang jenyalang ke Parliamentary Standing Committee halor ke Uniform Civil Code ban yo ek sngo na kinong don bentah. Dan empenyang ki jela ke tan ste lamingi ya ke UCC lada klaim ke jing ekren.
Anya kendu Menteri Rang Ba akan rat sangma yaki Menteri Kesorkar Peng berper hanang ba Delhi. Bad an rakhi ke program berkongsan Kesorkar Mklaya ke Yes Mklaya yaki jing dap shis nam jongka. Dia perlok dak itu kubor ngila pois kubukut jong tuk kubor jong imita ka janmit hadu bangin siam biang berpilai syah kesni kublai pi barak. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन।